Dobar vam dan i dobro nam došli u Svakodnevno, dragi gledatelji. Imate li glumačkih ambicija? Sad ću vam dati podatke, samo trebate poslati svoj kratak CV sa fotografijom na adresu barbara@serenapro.hr. Dakle, glavni kast je prošao, sve su glavne uloge dodijeljene, a traži se još puno sporednih i epizodnih uloga, tako da možda je to velika prilika za nekoga od vas. Pošaljite svoj CV, naša će vam režija ispisati ovu e-mail adresu u dno vaših malih ekrana. Riječ je o jednoj televizijskoj seriji koja se zove Horvatovi, neću vam više ništa reći. Snimanje počinje krajem travnja, trajaće do kraja godine, dakle honorari će se dogovarati ponaosob, nije zanemarivo, a možda otkrijete neke svoje skrivene strasti do sada. barbara@serenapro.hr. Pošaljite kratki glumački CV sa svojom fotografijom i ko zna, možda ste baš vi nova nada hrvatskog glumačkog neba. Mi imamo dragoga gosta, ali odmah nakon kratke stanke ćemo vas upoznati s njim. Indomie, najbolje iz prirode. Okusi koje volimo u jednoj vrećici. Slasni i jednostavni za pripremu. U samo 3 minute. Doživite potpuni užitak uz Indomie. Indomie Noodles. Napokon u Hrvatskoj. Autor gotovo 200 kazališnih predstava, 10.000 radio emisija, 2.000 televizijskih emisija, bio je direktor jednog vrsnog kazališta, otac je mjuzikla kao žanra na našim kazališnim daskama. Meni je beskrajna čast i zadovoljstvo pozdraviti gospodina Vladu Štefančića u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan svima. Jel ove brojke štimaju koje sam ja izgovorio? Ja to nisam radio, to je jedan novinar radio, ja sam ga kontrolirao do nekih brojaka pa sam odustao, ali otprilike tako. To bi bilo to. Da. Da, ja zahvaljujem kolegi koji je to odradio umjesto ostalih kolega, tako da mi sad svi baratamo nekim podacima koje je prikupio, mislim, Branimir Pofuk, jel tako? A da. Da. Gospodine Štefančiću, svi vas pamtimo kao zabavljača, uveselili ste nas puno sati u našem životu. Jeste li vi veseo čovjek? Pitanje je zapravo komplicirano, ne teško. Ja sam veseo čovjek od djetinjstva. Što sam stariji, to sam manje veseo. Ne zbog toga što bih ja to htio, nego što su takve okolnosti oko nas. I baš zato mislim da bi u ovom trenutku mladi ljudi, pa oni se ne vole nazivati zabavljačima. Znate, to je nekak malo nije baš umjetnički, ne? Oni je sada zapravo dobivaju priliku, imaju jedan prazan prostor u kojem mogu učiniti mnogo. A šta čine naša kazališta i ostalo, to je zaista čine sve da otjeraju publiku iz kazališta. Vrlo ste kritični. Pa znate šta, to može zvučati starinski. Ne, nisam rekla da zvuči starinski, nego da ste kritični. Ja kažem, to je starinski, ali slušajte, ovo što se događa sa tim nekakvim prepucavanjima na relaciji, ajde recimo Rijeka Zagreb, Rijeka Hrvatska, pa onda ta Rijeka Srbija i tako dalje, to je apsolutno bezobrazno i nepodesno. Slušajte, teatar hrvatski, narodni, to je hram umjetnosti i on to mora biti. On može imati malu scenu na kojoj se može ritati levo i desno i treba takvih malih scena, jer ipak i tu može da se rodi nešto dobro. Međutim, za sada ne izgleda tako, jel da? Ne. Da, to kad sam rekla da ste kritični, zapravo ste pokazali u trenutku kad ste osvojili nagradu za životno djelo Hrvatskog glumišta, onda ste rekli da je to skandal, jer ste kao dramski glumac dobili nagradu za životno djelo. Da. Da, pa je, slušajte,
ja sam se zapravo, da tako kažem, svojim opredjeljenjem za jednu vrstu zabavnog teatra, a kakav bi teatar drugačije i trebao biti, usudio reći da to što radim zaista da zainteresiram, a prije svega zabavim publiku. I to su mi jako zamjerali i kaj je onaj mali... Neki su vam zamjerali, a neki su u tome uživali. I to je sad kad stavimo na vagu, koji je dio važniji? Da, ova gospođa koja mi je jučer u tramvaju ponudila mjesto, a možda je starija od mene, ja nikako nisam htio. A ona mi je rekla, vi ste nam dali toliko ljubavi i radosti. To sam prvi puta čuo da neko veli i ljubavi. Da. Ali to je istina. Evo, gospođa je zapravo sažela sve ono što ste vi radili cijelu svoju karijeru u 2 riječi. Da, ja sam zaista to iz ljubavi za ljubav. Da. Jedna je anegdota kad vam je jedna gospođa svojedobno isto tako negdje u gradu, kad vas je srela pa vam je rekla jeste vi bili gospon Vlado Štefančić? Da. To vas je isto osvojilo. Ima i to, da. Kako ste reagirali kad vas je pitala gospođa jeste? Ona se ispričavala na sve moguće načine. Kad je shvatila što je izgovorila. Gospođo, to je najbolja šala koju sam čuo u posljednje vrijeme. Ali je, gospođa je to zapravo nenamjerno bila silno duhovita. Lijepo, mislim. Sad ćemo mi krenuti malo iz početka. Idemo u Vukovar. Tamo ste se rodili 1930-ih. Draga kolegice, jeste vi gospodična ili gospođa? Sve su gospođe, kažu, koje se same uzdržavaju. Razumijem. Dobro, gledajte, gospođo. Ako bi išli od početka, gledajte, pa to je malo nezgodno jer sam početak je zapravo onaj intimni moment između tate i mame. A toga se ne sjećate? To ne bi iznosio, ne? Da. A ono posle... Pa onda ćemo krenuti malo kasnije od početka. Može. Dakle, rođeni ste nam u Vukovaru, ali ste kao beba zapravo doselili u Zagreb. Dobro mog oca i djeda i oni su htjeli da se tamo rodim i tako je to bilo, da. I onda ste doselili u Ilicu. I ta Ilica zapravo u kojoj ste odrastali, u kojoj ste proveli prekrasno djetinjstvo, je bila onako silno kreativna i svašta ste tamo radili i odmah se znalo kako će nekako taj vaš put izgledati. Da, znalo se, ali ja nisam znao. 297, koji je ono broj bio? Ilica? Da. 246. 246. Da. Dobro. Dakle, u Ilici 246 su se događali takve velike stvari zapravo za tako... U najgore vrijeme. U najgore moguće vrijeme. Bombe padaju, nema škole, divno, užitak. I ostali fakini i frajeri lutaju okolo, puše potajno i tako dalje. A mi smo bili jedna sredina koja je tendirala ka sportu i to atletici. I imali smo do naše kuće jedan prazan teren na kojem se trebala izgraditi kuća. Tu smo mi sagradili naše igralište, bacalište, skakalište, a preko puta je bila jedna kasarna u toj ulici koja je imala krasnu stazu. Krasnu stazu, do duše samo 200 metara, ali nam je to bilo dovoljno. Dakle, osim toga, ti dečki, gledajte, meni je novine koje smo isto štampali, pogodite u koliko primjeraka. Samo u jednom. Bile su jedinstvene. Tako je. Štampao je slavni arhitekt Boris Magaš. Ali on je usput igrao u našim igrokazima i ženske uloge. Jer je bio onda nježan da bi kasnije postao vrlo oštar kritičar kao malo arhitekta. Se to sve promijenilo, jel? Onda smo tu imali Miroslava Poljanca, čovjeka koji je postao direktor koncertne direkcije Hrvatske. Dakle, on je naš neki način bio menadžer. Nikola Tanhofer, on je bio naš kućni fotograf. Mi smo imali Dena Jelinića, čovjeka iz Večernjeg lista koji je dobio zlatno pero. Josip Roca je bio prvak države u skoku s motkom, a moja Maleka a vi ste nam trčali. Prvak države u
na 100 metara. Vi ste dobro bežali. To se tako veli, jel? Da, ali uvijek samo na kratke staze, a na kraju ispalo da sam maratonac. Da, imali ste zapravo sjajno društvo i nije vas zanimalo biti fakinom, kao što je tada bilo in, a zapravo je to uvijek u svakom naraštaju vrlo moderno i svi se nekako trse i trude biti fakini. Vas to nije zanimalo, vi ste na svoj način bili fakin. Da. Ljubav prema kazalištu, prema teatru se rodila sama od sebe. To sam opet ja kriv. Ja sam od roditeljskog odgoja imao dosta koristi, ne samo onog uobičajenog, nego nekakvu kulturu su unijeli u mene, jer sam već sa 5 godina imao abonoman u Hrvatskom narodnom kazalištu, a u subotu navečer, ako sam taj tjedan bio dobar, išao sam s roditeljima u Kolo. To vam je tamo zgrada do Hrvatskog narodnog kazališta gdje je sada Lado. To je bila velika jedna kafana, pekli su se janjci i ostale stvari. I poslije toga su me vodili u kabare, u Dverce. A to je opet, znate, tamo su dolazili najbolji hrvatski glumci. To je za mene bio užitak i to je mene napajalo da pišem skečeve za moje dečke. I onda ste vi zapravo imali sami svoj teatar. Da. Sve ste to tako, mi smo pripremili i nekoliko fotografija da vidimo zapravo, to smo iskopali iz vašeg privatnog albuma, pa ćemo ih pokazati da vidimo kako je to zapravo ponešto izgledalo. Evo, ovdje je cijela obitelj. Ovo je mali Vlado, zapravo u desnom uglu, je li tako? Da. To je mali Vlado i ovo je mali Vlado. Ma i sad je mali Vlado. Da. Ko su nam ove sve glave? To su dečki iz Ilice? Da. Ne, čekajte, Evo ih. mikrofon tu. Daleko je, slabo Je, vidim. malo, sitna je fotografija, ona se ne Ja mislim da je to može... radio Zagreb. Da je to... Ja sam odmah nakon rata i tako dalje, nisam mogao ići u školu jer sam morao uzdržavati familiju, pa sam imao posao. Evo mladog Vlade. Još jedna iz prirode. A ovo je jedno dijelo koje ste nam podarili, nešto u odraslijoj dobi. Knjiga Zabavljač, monografija zapravo. Da. Pa se malo to sve ispomiješalo, ali evo imamo ovdje to. Ovo je neka Ilička livada. Nije. Nije? Sjećate se gdje je to bilo? Kako se ne bi sjećao? Gdje je bilo? Ta livada? Da. To vam je danas, ne znam, zvalo se posle rata ulica 10. korpusa, a prije toga koje im imala pravo da se i ne sjećam, ali to vam je prva ulica prije tramvajske stanice Sveti Duh. To je skretanje u tu Domobranska ulica je bila isto za NDH. Da, eto vidite. To je ta ulica gdje su se nalazili svi ti dečki. Naravno, bilo je i drugih vrsta športaša, ali oni su se nekako odvojili, otišli su dalje u šumu i tako su se gombali, vežbali i tako dalje. Ali ovo je zaista stasalo i izraslo u klub koji je mogao konkurirati profesionalnim juniorskim klubovima u zemlji. S obzirom da ste od malih nogu bili pasionirani ljubitelj teatra i da ste i te svoje mjuzikle u Dvercima koje ste kabare zapravo u Dvercima, to je na neki način utrlo stazu. Kad ste vi znali da želite ići upravo ovim putem kojim ste išli? To je negdje vrlo rano moralo biti jasno. Da, znate, ja sam za to vrijeme NDH i još malo preko NDH postala je u Zagrebu jedna sjajna ustanova, zvalo se Dječje carstvo, koje je vodio veliki umetnik Tito Stroci. To je bila jedna prava glumačka akademija koja je imala u svom sastavu najbolje nastavnike iz svih kategorija, baleta, drame, crtanja, narodnih plesova i tako dalje. I tamo smo svašta, ali svašta naučili.
Dakle, onaj ko je tu školu završio kao da je završio pravu veliku akademiju. Rat je to učinio svoje, pa su to, kaj su učinili, proglasili su to, dječje ustaško kazalište ili tako nekaj u tom smislu, pa onda smo odustali, rastjeralo vas je zapravo to. Smo se povukli i tako dalje. No, grupa se nije rastajala, svi smo radili zajedno i dalje i to kazalište, interesantno je to, daljnji put pitali ste, jel? Da. Imali smo jednu predstavu na tavanu, naravno, koji su roditelji su ljutili se, jer su to oni stari tavani koji su imali samo, ne znam, jedno ili dve cigle, tako da su se stropovi, sva sreća Treslo se to sve. Da je moj stan bio ispod toga, pa onda inače vam ne bi dali. Boris Magaš je sagradio pozornicu, napravili smo kostime i pozvali smo onda dvojicu ljudi koji su bili dobri zabavljači. Braco Rajs, nogometaš i Dinama i čudo od djeteta. On je sa ovom nesretnom nastradalom malom Židovkom, stradala je, da, za vreme rata, igrao predstave u Hrvatskom narodnom kazalištu, ali smo ga pozvali već kao znalca i gospodina koji je djelovao vrlo ozbiljno, gospodina Ivana Hetriha. I sad smo mi imali, ulaz je bio dobrovoljni prilog. I sad su jedan mali Pa s obzirom da ste imali menadžera, moram samo skrenuti pažnju da ste vi imali svaki segment zastupljen u tom svom prvom teatru. I dječak koji je imali jedan, klobuk, kak je neko došao, neprimjetno je samo ovako. Sad rekao, nemoj mi to raditi ovako. Nemoj biti indiskretan. Nego nemoj ulaze Hetrih i Rajs, mislim, ma neće valjda. I on to napravio, ja ga maznem nogom u tur da je odletio opet njima u naručje i naravno smijeh i tak dalje. Hetrihu se sve to svidilo i na kraju sam onda i završio u radiodramatskom studiju kojeg su vodili Hetrih i još mnogi zaslužni ljudi i tamo sam opet imao jednu akademiju. Oni su imali isto tako redovno školu, a sve emisije, ne samo kulturnog sadržaja, nego recimo čitanje ravnih tekstova koje smo zvali, koji nisu igrani, koji nisu dijaloški, smo i tamo vježbali. Tako da recimo kad je došlo, kad su bili izbori, onda su trebali više ljudi. Tih ravnih tekstova. Da. Pa su uzimali iz dramskog studija. A imali smo jednoga dečka koji je bio Beograđan, jel? I on je, stalno su ga, stalno su ga, ne? I on je bio isto u tome i ovako je rekao, na velebnom mitingu Jugoslavenske zajednice na Trgu Republike bilo je 280 ljudi. 280 je trebalo. Da, 200. Da, je dobio otkaz, ali ga je Hetrih onda usmjerio prema spikerima i ostao i dalje. I spikirao je dalje. Eto, to je zapravo lijepo. S obzirom da imate toliko zanimljivih detalja iz života, vrlo ste rano ostvarili i svoju prvu kazališnu ulogu. Koliko ste imali? 17? Ne. Još za vrijeme te škole Dječjeg carstva dobio sam, profesor Drago Rubin je dramatizirao, što je zaista neobično, Preradovićevu pjesmu Putnik. I ja sam bio putnik, a zbor je imao nekakve zborske sekvence. Sjećate se, bila moja prva velika uloga u Hrvatskom narodnom kazalištu. Kasnije sam nastupao u kazalištu i u drugim predstavama, ali normalno u malim ulogama, nekakvi pratioci princa i tako dalje, jer za princa je bio predodređen jedan jako, jako lijepi dečko i naravno da smo mi svi padali u drugi plan. Čujte, to tako mora biti, uvijek ima neki lepi. Nismo se bunili uopće. Vama je to bilo sasvim u redu. Da. I onda dolazi zapravo, mislim da je to onda u kazalištu Komedija, koje je tad bilo... Da. To je bilo kad ste imali 17 ili 19 godina? Da, 18. Nešto više. Te predstave i to što govorim
na radiju. Bio sam posle toga, Radio Zagreb i Beograd, Sarajevo su imali veselo, bedro, veče ili tako nešto. Ja sam 40 godina vodio tu emisiju i kad sam otišao sa radija i to mi je draga uspomena. Jer ne to što smo mi imali zgodne tekstove i tako dalje, nego mi smo tako uživali jedan u drugome, u vicevima. Imali ste sjajno druženje, zapravo je to bilo jedno izvrsno provedeno vrijeme. Mi smo bili mali, ovak, niški rasama, bilo je visokih Ivo Kadić i šta znam, Dometraši i tako dalje, a mali Mirko Vojković koji je igrao poštijera, je bio nešto niži od mene za 70 cm i mi smo imali na ulasku vrata studija nacrtano koliko gdje ima. On je preko noći ispilo to i metno iznad mene. I onda je počeo da trka. Trka ko će kome prvi reći mali. Ideš mirno u ulicu, naput se otvore vrata tramvaja. Mali! I gdje god mi mali, dok ja nisam konačno prekinuo to i dogovorio s režiserkom Tamarom Srkl. Snimalo se baš vedro veče i ja sam s njom dogovorio da na pod stave onaj stolni mikrofon. Dakle, on sasvim dole. A Vojković, znate, mali ljudi su tako malo nekak se drže. Puni su sebe, imaju samopouzdanje. I Tamara Vojković, molim u studiju. Molim da odmah uđe u studiju. Da, izvolite. Vlado, ti si, ja sam I tad je završila priča o malima. O malima je priča tu bila gotova. Da. Mi smo stigli polako do... Vi zapravo, bez obzira što nemate akademiju dramskih umjetnosti u klasičnom smislu, ali imate nekoliko ovih prije koje su zapravo... Ja sam bio na Kazaličnoj akademiji i položio sve što treba. Sve što treba. Ali me je Gavela steral jer sam već bio profesionalni glumac. Jer reći, hoćeš tu predavati, ali đak ne buš. I lijepo vas je otputio. Bobija Marosija sam primil, ne i samilosti, ali ti nemoj, igraj. Tako vas je otputio ali sam dobivao potpise svake godine kao da sam to. A poslije oni su napravili jednu komisiju i morali smo neke predmete specijalne povijest kultura položiti i to nam je vredilo kao matura. Tako da mi imamo svi... Papirologija postoji, dakle dokumenti su tu. Dokumenti su tu. Da. Da, ova famozna komedija koju ja spominjem već treći put zapravo, a spominjem ju iz razloga što je to na neki način preokrenulo cijelu stvar. Da. Jer ste vi imali, recimo, 19 godina u trenutku kad ste prvi put zaigrali na daskama komedije, a 19 godina kasnije ste vedrili i oblačili na tim istim daskama, jer ste bili ravnatelj. Vedrio, lijepo je bilo. Da, vedrili, niste oblačili. Ja sam ravno iz Radio Zagreba došao je režirati šovovog Đavolovog učenika, Ferdo Delak, veliki ljubljanski režiser, koji je bio pozvan od Fadila Hadžića da organizira kazalište Kerempuh. Međutim, čim su nas skupili, a to je bilo ono kao, znate, kao što je Jugoslavensko dramsko pozivalo najbolje glumce, tako je ostatak Delak skupio u tu ekipu. I to je onda tako na taj način počela ta komedija i počela je sa 3 vrste. Otprilike što danas radi ovaj Kerempuh ili Kerempuh je sada, igrali smo skečeve, ali recimo šta znamo, Nušića ili tako kvalitetne. Onda smo igrali operete, što je bio za Zagreb senzacija. Revolucija čista. Sve smo operetne glumce koji su stajali slobodni u HNK-u, jer se opereta nije smjela igrati. A i postoji neki razlog zbog čega se nije smjela? Političkih. Samo zbog političkih jer se zvala razloga. Grofica Marica. Nemere Grofica. Grofica nikako. Igrali smo pod Marica.
Bez grobice. Kneginja Čardaša. Kneginja. I igrali smo. Aha. I Vi ste normalni se dramski zapravo pe- snašli. Promijenili biste naslov i igrali. Da. Mudro. Snalazili ste Da, se. i plitko, da niko to nije skužio. Da, sad. A možda su i skužili. Jesu, ko vjerojatno, zna. ali su pustili jer eto nije bilo prekršaja. Onako po nekakvoj službenoj papirologiji, nekim zapisima zakonskim. Nije. Onda kad sam postao direktor, Aha. Kad ste vedrili? da, imao sam gadan posao, prvi. Trebao sam u komediji raščistiti ansambl, ono što kažu, To je vrlo maknuti ljude nezahvalno. koji su poluamateri, ali nije to bitno, nego slabi glumci. Sa svakim od njih sam satima razgovarao, pronalazio im poslove. Otišli su da ni jednu ružnu reč nisu rekli, jer su shvatili sve. I tad je onda, što vi kažete, krenula ta komedija sa tim. Uslijedilo je nešto što zapravo, zašto vas zovu ocem mjuzikla? Da, bili smo lukavi, mi smo prvo odigrali 2 najbolja svjetska mjuzikla. To je prema Cervantesu Don Quixote, Man of La Mancha, čovjek iz Manče. predivno djelo. I Guslač na Na krovu od Šolom Alejhema u scenografiji Šagala. Privukli smo Zagreb time, a za to vreme su Alfi Sjećam da su govorili da je ovo je HNK, ono dole je žuta kuća, jel da? To je bio jedan rekao omraženi ministar, svejedno koji. Svejedno koji, dobro. Uglavnom kulture. Da. I tada, za to vrijeme dok smo igrali ta 2 mjuzikla, su Alfi Kabiljo i pokojni Grgić već pisali svoj prvi mjuzikl Velika trka. Ja sam to pročitao i rekao, dečki, mi ćemo to igrati, ali shvatite to kao prednatjecanje, tu veliku trku. I dao sam Toniju Martiv da to radi na onaj martijevski način. Na svoj martijevski način. Da, i to je otprilike, nije dolazil na probe pa sam puno ja radio, ali prošlo je dobro. I tad se već pisala Jalta. Kad je donio Jaltu, Jalti se trebalo udahnuti nešto što politika nema. Recimo, to je spor, dijeljenje svijeta, jedna vrlo ozbiljna i zapravo ružna stvar. Ali oni su nadahnuli malo to sa malo humora i sa malo jezika. Dakle, onda smo uzeli jednu gospođu koja govori ruski, imali smo jednog sjajnog Engleza, Amerikanca i tražili smo kako možeš govoriti, a da zapravo nije nekakva izgubljena stvar. Hello, boy! Sve u redu, jel? Isto, pa ćemo ti grišati, kuraj. Pa što ti? Budala. Sve je jasno. I tako je Jalta dobila i taj okvir u svoju onu humanu poruku da svak čovjek želi svoju zelenu livadu i svoju slobodnu zemlju. To je onda diglo sve na noge, tako da je od tada krenuo niz od 20-ak domaćih mjuzikla. Dajte mi sad nabrojite, molim vas, domaće opere ili glazbena djela. Ja sam htjela da mi sad stanemo, da ovu emociju iz Jalte zapravo pokušamo probuditi i kod naših gledatelja na način da im pustimo malo Jalte. Nije kvaliteta zvuka i slike nešto, ne, vas ne želim zaustaviti, za vas imam još puno pitanja, ali najprije ćemo malo emociju pustiti s vaših malih ekrana.
Hrvatski proizvod za skladan dom. Prepoznatljiva kvaliteta, jedinstven dizajn i trajno zadovoljni klijenti. Za toplinu svakog doma. Grading namještaj. Indomie, najbolje iz prirode. Okusi koje volimo u jednoj vrećici. Slasni i jednostavni za pripremu. U samo 3 minute. Doživite potpuni užitak uz Indomie. Indomie Noodles. Napokon u Hrvatskoj. Volim te, Stanley. Griša? Griša, volim te, Griša. Tebe ću 2 put poljubiti, dugujem ti. Sada sam i ja došao na red. Svakom jednom. Pa pišite. Nina Filipovna, Vila Aramovski, Jalka. A zelena livada? Možda će jednoga dana cijeli svijet postati zelena livada. Znam, negdje mjesta ima na svijetu kojem živimo mi. Još negdje sunca ima gdje postoje zvjezdani. Neka će mi ovaj svijet još javu suncu. Neka naša zemlja
Imali smo isječak iz Jalte iz godine 70. na 71. tako mi kaže naš dragi današnji gost koji je zapravo prvi put pred publikom nastupio u svojoj 5. godini pred susjedima vatrogascima, a naplatio je to s pola kranjske kobasice i decilitrom. Da. Jel' tako? Bolji honorar nego ovi danas. Jel' da? Jedino što me mama isprašila jer nisam htio ručati, pa sam jer ste vi već to obavili. honorar, a nastupao sam dalje. Pa čujte, morali ste, znali ste da je to vaš put i da tu povratka nema. Jalta je, bliži se, dakle ide prema 800. izvedbi. Od toga ste vi osobno odgledali gotovo polovicu. Da, pa znate šta, ja sam morao kontrolirati Jaltu jer postojala je opasnost da sklizne u laki humor, taj koji nisam dopuštao. Niste to željeli. A da bi znao, ja sam na izlazu glumce Čehovi morali su proći kraj mene i svakog sam sve. Da, vi ste ih dočekivali. To je zapravo na pitanje jeste li bili strog redatelj. To je bio vaš odgovor. Upravo na to jeste li bili strogi, vi ste rekli ja sam svakoga dočekao, potapšao po ramenu i ljudi su zapravo na to sjajno reagirali. Da. A danas mi glumac gore u komediji, malo se napil, ne? Šefači, zakaj vi tak mrzite glumce? Stvorila se jedna fama gore, jedna mafijica i tako dalje. Mrzim glumce, pa to si ne dam reći. Nije točno i ne... Da, sve mu možete reći, ali život dao glumcima i sceni. Da. Osim komedije, sjajno ste zapravo surađivali i sa Rijekom, s Osijekom. O da, puno. Rijeka, Osijek, Maribor. Naročito Maribor, 10-12 predstava i to vrlo, vrlo velikih i značajnih. Tako da sam u Mariboru bio vrlo drag gost. Jučer mi dođe Dolenđić na motoru, zaostavi se brr. Čuj, Vlada, bio sam u Mariboru, nekaj režiram tam. Sve cure iz ansambla te pozdravljaju i vele da sve kaj znaju da si ih ti naučio. Toliko o tome da mrzite glumce. Evo sad, demantira se samo po sebi. Ono što zapravo je zanimljivo da u ovim godinama vi uopće ne mirujete, imate još vi toga zadati i zapravo pokušavate i trudite se oko jednog velikog hrvatskog autora. Slobodno podijelite s nama što zapravo radite i što biste htjeli. Da, je malo bolno sve skupa, ali nastojat ću biti vrlo kratak. Matoš imao nesreću sa svojim pisanim dramskim komadima. Zapravo je samo jedan bio cijelovečernji i on se zvao Malo pa ništa. Nijedno hrvatsko narodno kazalište nije htjelo odigrati. 58 godina nakon njegove smrti ja sam postao direktor komedije i igrali smo taj Malo pa ništa i dobili na seriji silne nagrade i šta ti ja znam. Danas, pred 3 godine, ja nudim svojoj dragoj komediji jedno izuzetno djelo, kad kažem izuzetno, ne mislim ništa se hvaliti, nego kao ideja. Matoš je sve svoje priče u snoviđenju vidio. On je kontaktirao u tom snoviđenju sa svojom sjenom. On je s njom razgovarao. A zna se da je Matoš, osim svega, bio i muzičar, i to dobar muzičar, i da je o glazbi pisao nešto što niko drugi nije. On je rekao ovako, slušajte, ni u jednom orkestru, ni simfonijskom, ni kazalištu, nećete moći čuti glazbu prirode. Jer vi čujete kad vjetrić zapuše i listić krene svoj put u breze, u drveće i tako poetski se raspeva i sad njemu ne dat značaj kao takom. Zato sam taj tekst i radio tolike godine, 20 godina. 20 godina ste posvetili tome. Čim je izašla ona velika 20 dijela, sabranih dijela, ja sam počeo se baviti time i sad došao na ideju tu Matoševi snovi, jer tu je sve dozvoljeno. Može i Matoš da se pojavi. I on se pojavi ispod stare laterne koja puše i pozdravlja ga.
i on se ne zna gdje je, šta je, ali počinje živjeti svoj matoševski život, a skladane su mu najbolje njegove pjesme. I niko ne zna da je Domjanić, čovjek kojeg svi znaju kao pjesnika, skladao Matoševe pjesme. I tražeći, istraživajući, razgovarajući s akademijom, skupio sam ovoliki štos pjesama koje su glazbeni brojeva koji su pisani po Matošu. I to je bogatstvo. A ljudi zapravo rijetki znaju i poznaju. Da, a podnaslov je Glazbeno Iverije. Jer Matoš ima nekoliko knjiga Iverije. I sad čekam tu odluku, nema odgovora. A vi ste zapravo već i podjelu obavili, sve znate ko bi što bi, Ne znam, jer ja sam, znate, taj komad je bio već stavljen na repertoar. Ne bi govorio. Stavljen na repertoar. Dum. Druge godine skinut. Dum, ja ništa ne znam. I sad se nadam da će se shvatiti taj veliki čovjek, ne mora se ništa misliti mene, nego zaista Matošu ne odat počast, bila bi sramota. Slažem se, da. Ja se nadam da će biti sluha, pa s obzirom da je već bio stavljen, pa skinut, da možda opet pokušamo staviti. Znate, recimo, Matoša kad čitate, recimo, političke stvari, on kao da je danas... Dajte mi onaj citat za koji sam vam ja rekla telefonom jučer, kao da je pisano jučer. To je jedan citat bio. Stih glasi: izbori su dobro prošli, novi ljudi sad su došli, a Hrvatu siromaku još je veći mrak u mraku. A mislim, to smo mi danas. Da, to su svevremeni evergreen zapravo. Ono Slavi kaže, joj, slava je gadna stvar. Veli, to ti je ono da te slikaju spreda straga, da ti ulaze u kuhinju da gledaš šta jedeš, da ti ulaze u sobu, u krevet. Užas! I koliko istine o tome. Već onda. Kako ste se vi uzgred nosili s tom slavom koja nije bila mala? A i rano je počela. Mene su shvaćali ko prijatelja. Znate, neko nekakvog umjetnika. Kad niste bili fakin, šta da vam ja kažem? Tako, može se i tako. Matoš isto i njegovo društvo su imali takva nekakva imena. Matoša su zvali i Grabanci, Jaši, i Kerempu, šta sve ne. Jedva čekam odgovor za tog Matoša. Ja se nadam da ćete nam javiti kad se to sve dogodi. Svakako, jer ste me prva pitali. Ukoliko to ne prođe, u Zagrebu nije dobro, to znamo. Selim se u drugi grad. Idem u Veliku Goricu, pa skoro sam u Zagrebu. To je kao predgrađe, premda 6. grad po veličini u Hrvatskoj. To je užas što se u teatrima događa. Užas. Htjela sam da zapravo sad krenemo malo na ovovremene teme, pa zato je Matoš evo poslužio kao spoj zapravo prošlosti i nekakve sadašnjosti u ovoj priči. Danas odlazite rado u teatar? Ne. Ne? Dolazio sam i nisam imao strpljenja. Ako sam došao i vidio sam ono što nije kazalište, ako sam s nekim bio, ja sam neko čuo, ja bi išel doma. I otišao sam doma. Sad sam nedavno, pred nekoliko dana na Veliki petak, bio pozvan na plesnu predstavu Milka Šparmleka. Johannes Faust Bastion. To je fantastično. To je teatar, to je veliki teatar. S takvim teatrom možemo konkurirati u cijelom svijetu. Ovim drugim stvarima niste baš zadovoljni. Iako evo, mjuzikl u Zagrebu živi. Komedija je na neki način nastavila.
to vaše... Ne, meni bi bilo teško to govoriti jer jedno smo izborili i sad da ja nešto pljujem. Ne, meni je samo žao što se nivo izbora repertoara ide prema nižem ukusu naše publike, umjesto treba i to. Umjesto da se publika obrazuje zapravo, Da, to privlači ovo je publiku. snishodljivo. I neka, ali treba imati nešto više. Treba imati jednog Cervantesa, znači, treba imati neke velike pisce i tako dalje. Mislim u mjuziklu, jer u drami se još i nađe. Ima, nađe se, padne nešto. Da. Da. Publika u Zagrebu, s obzirom da ste vi, nemojte me sad krivo shvatiti kad kažem pomalo razmaženi, jer ste radili revolucije i jer ste imali svoju publiku koja je hrlila zapravo gledati te mjuzikle i uživala u tome. Mislite li da danas zapravo ljudi bi mogli ići više u kazalište ili ste zadovoljni načinom na koji... Da, pošto nisam na koji ga tretiraju. Da vam da govorim jer ne idem puno u kazalište, ali čujem da ljudi idu manje u kazalište i to mi je strašno žao jer ta bitka za publiku je bila dugogodišnja i recimo komedija, koliko ja znam, u mjuziklu se baš i ne može potužiti, ali opet govorim o nivou nekih komada. Jer, tako da bi se moglo reći da komedija što se tiče publike čini mi se još uvijek jako dobro stoji. Da, meni se nekako čini da ljudi vole. Doduše živimo u neka surova vremena kad zapravo taj kućni budžet se bitno osiromaši jednim mjesečnim izlaskom u teatar, jer to nije baš tako niti povoljno. Neću se izraziti, neću reći onu drugu riječ koja mi ne zvuči lijepo. Da. Ali nije povoljno. Karte su prilično drže cijenu. I to... Oprostite. Jel vi mislite da se to može možda malo drugčije? Da. Mislim i znam kako. I predložit ću, pa ko hoće, hoće. Musical je gotov. On je svoje dao. Mislim u svijetu. Vi sad kad podgledate repertoar Londona, to je užas. To su sve ovako ovi neki hitići o nekim pjevačima, ovo, ono i tako dalje. Broadway se ne da. On još uvijek... Oaza, da. A današnji muzički teatar mora zaista srasti sa dramom i pokretom u jednu. Ali zaista. Još uvijek se osjeća da. Ne. To se mora roditi iz ništa. I mora biti malo suvremenijih autora sa suvremenim pogledima na novu glazbu. Znači ima tu nekih stvari koje bi donijele revoluciju, koje bi bile sukladne vremenu, ali i držale kvalitetu na određenoj razini. Sasvim sigurno. Gledate li nam televiziju? Slušate li radio? Kako zapravo provodite vrijeme? Što, kakve? Kako vrijeme provodite? Ovo mirno doba. Nećete mi vjerovati. Od jutra do mraka i u mraku radim. Ja radim tog Matoša i onda kad me zabole oči, ja sam si snimao Matoša na male kazetice, onda ugasim svjetlo i koji put znam zaspati sa Matošem. Uz Matoša, da. Da, i ujutro čujem sam praznu vrpcu. Ali trebao sam raditi u komediji Bajrona, domaće dijelo, Domitrovića. Trebao sam raditi Groficu Maricu. Ovaj put i Groficu i Maricu. Tako je. I trebao sam onda raditi ovoga našega Matoša. 3 predstave i sve 3 su mi
otpale. Radim sad za ljeto na Rabu. U Zagrebu je jedna akademijica koja nosi naziv Hrvatski Broadway. Oni imaju jako dobre... Aha, prva hrvatska broadwayska škola muzikla, jel? Da, da. 7 nastavnika imaju, pola ih je iz inozemstva. I došli su me zamoliti da mi reću da im pomognem da bi na Rabu trebao imati Alfi Kabiljo koncert. Ja sam je rekao, ljudi, Alfi Kabiljo veliki autor, doći na Rab, ma ko će mu dati 10-ak pjevača da otpjevaju sve njegove mjuzikle? Da. Niko. Ko ima, oni ispod 10.000 eura ne idu. Ne, prema tome gotovo. Nego sam, znaš šta, predložite im da Rab otvori vrata mjuziklu. I ove godine će biti, kao što sam imao veliku trku kao prednacicanje, ove godine će biti skraćeni mjuzikl Kralj je gol, ali sa još jednom svojom pričom uz to o nastajanju mjuzikla sa njihovim ljudima. I sljedeće godine bi trebala biti premijera jako dobrog mjuzikla Alfija Kabilja i Milana Grgića, Kralj je gol sa njihovim ansamblom. S mladim ljudima, dakle. Da, mladim. I to je zapravo divno. Slušam vas pa razmišljam o tome kako je zapravo zlata vrijedno imati priliku pitati vas za savjet. Evo, oni koji su to napravili su za sebe najbolje što su mogli. Ma ja Koriste sam li se to rinuo. dovoljno često? Oni su htjeli da radim koncert, a ja sam se pobunio. Vi ste se pobunili, ali ste im zapravo sugerirali nešto što, Da, ma jasno. što rješava Da. svaki problem u toj priči. Da, ja sam onda rekao, imaju krasan zbor koji u ovom natjecanju zborova došao do finala. Ja, imaju krasnu limenu glazbu, onako u francuskim filmovima. Velim mi, pa neću, kaj će mi oni? Ma velim, ne breni. Oni će biti u među točkama da se osjeti taj lokalni štimung, malo Pa istina. varočki i tak dalje i sve skupa. Oni će biti ukras. I tak bude. Pa da, nekako mi se čini da mlade kolege zapravo imaju čistu blagodat da imaju prilike nazvati vas i moliti za savjet i da ćete vi sasvim sigurno naći pravi odgovor. A koriste li oni to dovoljno? Evo, ovo je iznimka bila. Zovu li vas mlade kolege za savjete? Da, ali vrlo rijetko i vrlo neobično. Kad dobiju sve savjete, ima jedan, baš u posljednje vrijeme primjer, danima se mailalo i pisao. Rekao sam, prvo morate ići u županiju, morate, nisu iz Zagreba, županiju pa na grad bazu. Imate nekakvu osnovu. Onda morate u tu ekipu uzeti 2-3 profesionalca koji će vam vući vaše amatere. Onda morate ići od kazališta do kazališta sa jednom snimkom. Predstave, ne tekst. Niko vam u kazalištu ne čita tekstove. Dođi odmah sa snimkom. Da. Vremena su se I promijenila. došli su i igraju u komediji. Eto. Gospodin Štefančić, mi smo polako, ali sigurno stigli kraju našeg današnjeg druženja. Je. Tak Došli brzo. smo do kraja, ste vidjeli kako u dobrom društvu vrijeme brzo prođe. Proleti. Hvala vam puno na vašem vremenu, hvala vam na ovom iskrenom razgovoru i želim vam puno uspjeha s glazbenim Iverijem i vašim i našim, nadam se, druženjem s Matošem. Hvala vam lijepa. A znate šta, dobro mi je i došao ovakav vaš lijepi potez da malo živnem, da malo adrenalin na novo proradi. Eto, nama je drago ako je to tako. Hvala vam najljepša. Hvala i vama, dragi gledatelji. Ono što slijedi već ste navikli, Hana i Mladen, dakle u sigurnim ste rukama, pa uživajte. Hvala. Indomie, najbolje iz prirode. Okusi koje volimo u jednoj vrećici. Slasni i jednostavni za pripremu. U samo 3 minute. Doživite potpuni užitak uz Indomie.
Indomie Noodles. Napokon u Hrvatskoj.